ژیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, divê em ji pirsan netirsin. تماشاوانê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Êvara we bixêr. Hefteya derbasbûyî me behsa birêz Zubêr Eydar kir û tiştê nûî wilo xweş û bi belge û bi zanebûn û bi hestiyarî û ew axaftinê wî wilo şêrîn ku tê têkiliya wê bi belge û bi hestiyariyê tune bûn me biçekî nirxand yanî. Di encamê de yanî dema ku li dîroka wî jî biçekî vegeriyam li tiştên kevn û tiştên nû ez gîhaştim encamekê zê vê encama hanê li dawiya vê xelekê de ji we re bibêjim. Ji bo ez dema we nebim em ê di vê xelekê jî de behsa Zubêr Eydar bikin ji ber ku kesayetiyekî gelekî giring e yanî gelekî ji bo dîroka Kurda, ji bo siyasetmedariya Kurda, ji bo doza Kurd û Kurdistanê keleha fetih kiriye. Li vê derê li Ewropa dîplomasiyekî wilo meşandiye hemû paytextên Ewropa deriyê xwe ji Zubêr Eydar vedikin û biryarên gelekî giring ser asta Belçîka, ser asta Ewropa û cîhanê Zubêr Eydar bi destxistî bi vê dîplomasiya xwe ya xurt û vê zanebûna xwe ya qewîn û resen û pêkhatî. Ji ber ku ev ji hema ji salên ji kengî de hema ji keneke hatiye damezrandin û ew li ser kursiyê kenekeyê tu carî ji cihê xwe giran e yanî ji ber giraniya wî a zanebûnê û a siyasetmedariyê ji ser kursî nalivê yanî cihê xwe naguhere tim divê komîta rêveberdeyê demekî tiştekî gelekî giring e. Ji bo PKK Zubêr Eydar destkeftek û qezincekî gelekî giring e. PKK naxwaze Zubêr Eydar wenda bike û Zubêr Eydar jî naxwaze PKK wenda bike. Em ê di vê xelekê jî de biçekî hewl bidin ev têkiliya yanî di navbera Zubêr û PKK berê çawa bû niha çawayê gelo çi guhertin di Zubêr Eydar de hatiye çêkirin tevlî ku PKK serûbin bû yanî pir hat guhertin ka gelo ev Zubêr ev siyasetmedarê Kurd parlamenterê berê DP salê 1992 çi dûît hat guhertin çi tê şiklî yanî neş aliyê şikil veş aliyê naverok de xelk mezin dibin bi aqil dibin mejî digirin tecrübeya wan ezmûneya wan dipije xurt dibe ka mamosteyê hêja siyasetmedarê qerase yanî ez nizanim yala ez ê encamê di dawiya vîdyoyê dibêjim ka çi guhertin di vî camerê han diçêbû em vegerin em niha mê vegerin sala 1995 ka Zubêr Eydar çawa diaxivî bi çi rengî bi çi şêweyî pesnê PKK dida û gelo rexne li PKK de kir ya na em temaşe bikin piştî vegerin. Wextê em pêşiyê bêjin nava partiyên Kurdistanî de nava PKK va partiyê de çi ferq hene lazim e em kevekî bidin em şûn ve binêrin saziyên Kurd çi ne yani çi dema de borîne ji beriya niha çavîn hereketa millî çi destî tehta meşandin em hinekî Kurtî yani çevê xwe bidin gavên şûn ve tarîxê yani
حتی سر 100 سال 20 کردستان خبات این هاتی مشاندن سازی این کردی عشیرتی بینه بگی بینه یعنی دست بگاده بینه یعنی سازی این کوش وکی پارتیا نوا کرده ده نه چیکرن یعنی تشتی کو وکی یعنی نوا کرده ده بگیتی هبی عشیرتی هبی و آنجا شیخانی هبی وکی طریقت آوی رنگی هاتیه چیکرن بر ویجی حرکت ملی بدوا سازی این هات نمشاندن یعنی حتی وی ناویجی کرد نوا بگیتیه ده نوا عشیرتیه ده نوا و آن طریقت ده واجه ده اتفاق هفره کرنه هفره هات نبا هف وی رنگی گاو آویتنه سازی کی ام بیجی همدمی چینمیه پشتی هم دنیرن جمعیت بیجن یعنی وکین حکومل نوا کرده ده هم ده حکومل بیجن و تاریخ ده دور نوا عثمانی ده جمعیت یعنی جمعیت evki yani taali ya Kurda ya bilind İstanbul'e u veki hinikinde evin heneci Ravşenbir'in Kurda evci preva şmalên yani begana o şmalê şeyxana ewana yeku karim bixwênin xwendevanın ev hatine bahev cemiyet çêkirine ser navê Kurda û Kurdistaniya eva cemiyeta jî hinekî dewra xwe lêîstiye heta wekî xwîbûnê wekî hinekî tiştê de lê belê vî rengî وکی دیس عشیرتی و بگیتی حرکت ملی ده بردوامه حتی تی یعنی یا درسمی و حتی تی جهه دیجی و وی رنگی بردوامه لیم دبینن پشتی سال 1945 که محابات جمهوریت محابان هاتی دامزراندن وی دره ده پارتی دی که جیانا کرداده یعنی پارتی تی چه دبه yani lüve demide lüve deri Parti Demokratik Kürdistan İran te damezrandın u şu peve hareketa Kürdi de hedi tariha hareketa Kürdi de devra partiya dest betki. Yani veki partiyen hemdemi em ne karın tam bibinici lebeli partine zedeci bin sıha partiyen sosyalistene yani va şxara peşkesikin ve ki partiya komünistiya sovyeti ve rengi heniki va şxara rehber dibinin servi esası heniki peşvediçin lebeli disaji feodaliya kurda aşiretiya kurda navabe hani de cehqa digiri binave partiyki heniki tiştene meşandın ve rengi çedibi naha partiyen ve demi hatin çekirin hatta nahaji geliki parti hema hemici parti هنکی گوتنی خود بیجن جی لبله پارتیان کرده حتی هوش در وی PKK او پارتی همی حریمی مانه محلی yani ne partiye ne tevi yani ne hemi Kurdistan'ı temsil nekir او iddia tenebiye ku bejin emi Kurdistan'ı be tamamı temsil bik yani herimi ne ek de beji Kurdistan'a ma an partiye falan deri yani bejin partiye Kurdistan'a yarar an partiye Kurdistan'a yarar an partiye Kurdistan'a Türkiye Anca virangi ber ve yani iddia ki neteviye ya geçti va partiya retine. Ava partiya reji xwastine waji heremine çana otonom jbuna ve heremi dixwaz. Hino heneki dibêjin federali lebele xwastine waji wekî dîtinê wan. Wekî dîtinê wan. Serokatiya va partiya jî mehallîne. Yani serokatiya va partiya jî pirêwa yani zêde jî xwe malbatın yani em karun bejin heki hineki ner hineki malbata bince Ravşenbir binci lebeli nava partiya da girani zedeci başure Kurdistan'ı u rojhelat ve aşirti feudali ev danostandının kevin heca berdevam diçin geleki kes nava partiya da ejberku hineki aşirana yani kure hineki ağane an kure hineki begane tene hineki mevkiya sal 1970 peveci Bakurê Kurdistanê ronahi yani Rawşenbîrî ki nû dest pêdike nava vê de gelekî grûp û partî yani saziyê nû têne çêkirin yek ji va jî yani piştî heftê ev jî PKK belkî hinekî partiyên diyê Bakur îddiayên xwe de tiştên wekî PKK dibêjin lê belê ew îddiayên xwe heta niha kesî wan neynîne cî an îşê xwe ciddi negirtine yani ev biryar standî nekî neynîne cî ew biryarê xwe teqîb kirmî animiyan cê nû îro Kurdistan lazım bî heta niha aza bîbiya PKK va tiştê hene de
دبیجه یعنی وقتی هاتی چکرین جی و حتی نهاجی خواه پارتی کی کردستانی حساب کریه تمام کردستانی نه پارچه یعنی فرقی که مازن اوه خواه پارچه کی تنره خواه حدود نکری او حدود یکون نوا کرده ده تخوی بین هاتی چکرین اوه های ناس نکرین افتشتی کی فرقی کی مازنه فرقی کی مازنه نابرا و پارتیا ده وکی دیجی همدمی yani hemdemi veki Türkiye bejin çağdaş yani nava partiyen dine de evji veki dünyayı fikranu provşembiriyanu kare xadmeşene servi esası demeşe danustandın feudali u yekeven nava xada kabul mek her tişti ser binge ki netevi demeşene ev farkı ki mazına o evji heye kare xwa proje yani tu briyaretine standın takip dikin linge ve ardigre dikarın yani takip dikin fedakari ve briyara cehtinin لو ما يروح حفقاس مازن بيا وحفقا برهم دست خواهی خستیو و پارتی کی yani هدیش متکارو بیجش پارتی تیه بوری سازیه کو دورا خوا داین هف و بر به دولتیه وچه فرقی کی دیجی های نوا خوا ده کو پرورده yani kadroya xwa gora program xwa veki program xwa perverde bik eğitim yani eva henid nehti ihmal kirin nava PKK'de sa şart ki üyeci ku peş ve çunave yekji evel va partiye de veli naxuye yani perverde va de naxuye ya diji rexnedan yani xwa rexnekirin yani rexnekirin o rexnedan eva henil nava PKK'de veki çeke kite meşandın evjiş buna peş ve çune uj buna ku kese ku nekaran hani ki xabata bimeşenin peşya kese bukanın xabata bimeşenin bevekirin silahı ki peş ve çuneye evjil nava partiye de belki teorik yani bejin ku heneci teoriye de hemci le tune nava PKK'de te meşandın kurti yani vat işte hani mutkarı beje فرقی هنه فرقی ماستر یعنی پر فرقی مازن هنه لبله یاش همیا ماستر جی اوه کو یاش همیا ماستر جی اوه کو فرقا مازن نتویه و پیوینا هانه اف آخافتنه هانه بری 28 ساله 1995 زبیر ایدار به رنگی بو به شیوازی به وان هلوستن هانه بفي مجيء جرام بها PKK دنرخان و دیروگا کردا همو دنرخان همو پارتیین کردا العالیه کی و PKK العالیه کی PKK ج پارتیین کردا همو نتویتره ج پارتیین کردا همو نوجنتره همدمتره شورشگرتره ولاد پارستره و فرق و جداهی کو لگوری نرینا زبیر ایدار و لی تماشا کرد و چاغه جامعه هینا جوان بو yani می بیشن کاوی چویسه بو عمری بی د نوت پنجاده دعینی و ساله ده سالا نوت پنجاده د اغسطس د تباخا نوت پنجاده PKK ایریشی PKK کر اونا ویکر پازه تباخا دوامین مگلک جارال سر و آخوی yani ببلگل سر و بیرا قریج از آخوی می دوی ساله ده زبیر ایدار PKK بفی شیوه هانه دنرخیلی گلکش مشتی ولو توشموشو yani ده تیده هنه هرین ها مبرسبا زبیر ایدار ده 2022 ده خلا قادر باس بویده خمنا کم کارم پچکی و گرن نوتو 1950 جب چک هناك مسالاج برز بير ايدار زلال بقنا وبحصا تفقرانة توائية كردكي وكو يعني عشيرتي وفوضالي ونظام شو قاشو او يعني برولتارياي زبير ايدار يعني جواكا كي برولتار وجواكا كرد قناز بك وكو فابريكايا كي تيدت نبوية و چه بحصا يعني بیرو بو چونه همدم و پارتی نوجن و نظام چه بی منطقی هانه یعنی شیوه که ولو توشمه و شده نرخینه جباکا کل جبات يعني نتشتكي شرمه نتشتكي عيبه نتشتكي مرة ولو كيم بك ورش بك و تفقرانه تويا كرد جنابا مالباط و جنابا عشيرة دس بيكر قالي كرد كيه قالي كرد عشيرن و مالباطن قالي كرد نتني كار كرن
عشيرن ومالباتن تفقرا نتويا كرد يعني بنجها وي اول حتى مرة كاربيج بنجها ويا روشنبيري هي وج جماموزين احمد خاني رخني احمد خاني الهندري ماموزين الهندري دستانا ماموجديني او دستانا افيني رخني وي لمير وباقو ل سروكين كرداي وي چاغي وكي بنجها تيوريا نتوائي مركار بنرخينه پشتره همو سرلدانين كردال لهمبري امبراطوريا عثماني ديسا يعني براني يعني من بيجن حموجي براني سروكين وشيخ وملا وعشير بون وباق بون وطريقة بون وديسا سرهلدانين نتوائي بون ديسا ناصنما نتوائي وارمانج نتوائي وكرد وكردستان ديدبو يعني بحثا كوملا وجمعيته وكي شويكي كيم روشنبير تيدهبون يقولي اقافتني بي اللي روشنبيري هاندي سا زاروكي مالبات وعشيرة زاروكي مالبات وعشيرة تبخوا انا تور اشتبه برسم تشكيشة المالباتي تبيجش فلان مالباتي مش فلان عشيرة ما نظامش وهم بحثات شيلوك مشيرو يعني بنت شرمي تدوي مسألة عشيرتي ومالباتي دركبي انت فرخما همدم ده حسيبه يعني جي بيكيكي بر تكري همدم بيكيكي جي عشيرتي ومالباتي وطائفة وطريقة دربا سندري بيكيكي جيبو او مثلا عسكري وقالك جرات سروي بحث كري يعني ولو ببي شوي ولو سبك وارزان نرخاندنا ديرو كي ابنا زبير عيدارة ابا ابوي ابو ببي منطقي خانه د پرتوكي خود د بحثا ديرو كا كردا دكر بري ور گرتن اجتهاد گرتن رشكرنا حركة سياسية رشكرنا ديرو كا كردا رشكرنا يعني روشا كردا تشتي كردا زبيرجي بعيني منطق نزيكي مثلا شاگرد في دبستانا هاني رشكرن دبستانا رشكرن وكريت كرنا ديرو كي كردان هانا كاس بجنو تش بك كي رشتك از بك كي رخنا دكم ببلغا تشتكي ولو لجنب بك كي هب بيجي ابيان الراس ذا ببختيه ذا نظام شبر بلغي خواش كربك نوا مره مناقشه كي زانستي گفتگوی كي زانستي بكد بي بي سي ببلغي از بلغي خواش كردكم زبير وإيوك زبير وروشنبيرين بيكي دما ورن باخبن ورن الجواتا ظلام هارونين والجواتا نفيسكارا وروشنبيرة بلغي خدين سر ماسي نولو هما بلا 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 بلو باخبن وبچن نا ولو رحت ناشن هنا كسا يجوار بجن كاوروني سر كرسي خوروني وخشك وك نفيسكارا وك سياسة مدارة وكي أكاديميسيانا وكي روشنبيرة باخب وكي لكولينيرا باخب نولوش عاشو باشو باخب ريد بيجيكو جمعيته يعني فكري ملي كردان نتويا كردي قاطعوية عول مقو عشيرتي ومالباتي قاطعوية دوا دي سار روشنبيري درباسي ويقو لدما كوملين كل اسطنبولي هاتن أباكرن دو يقونا غاهاني تركجي كوملين وان هبو يعني وكوملين تركا دولة أباكرن الكوملين تركا سلطنة عثماني هات بوهرت ولسر ميتنجريا دولة عثماني بردوام كر يعني نتوى پروري ينجي نتوى پرستيا تركاجي چات وجو كوملين ويچاغيو كوملين كرداجي وكي راكسيونكي لهمبري كوملين تركا اي نتوي عيني ويچاغيده فكرين ملي فكرين نتوي نوا عرباجي نوا تركاجي يعني چما مش كردار كيم بكن ام بيجن والله كي ماسي وشي نظام شواي ولو شعبكي بچوك لبننا او كوملين هان همدم بوند دما خوده او كوملين كوزبير عيدار بدي بيستو حس على وام چودك همدم بوند دما خوده سرهلدانين كردا همدم بوند دما خوده دو قوناغا خوده سرهلدانكي كردا عشرتي بيشتي صارين حفتي چه نبيه كمرا بيش والله عشرتيه دم پیش دکوید جواک پیش دکوید شکی نورماله که ریخستنکی وکی پکی دکه یعنی نهاوی ورش مر بیج ولا پارتیا پس که پارتیا کی عشرتی بو
يا ورجمر بيج تفقرا كاوا عشيرتي بو يا جمر بيج تفقرا دكتور شوان عشيرتي بو افشي يان كوكو وانا يعني اف تفقرين عشيرتي تفقرين همدمون وجنو وتشبقرو اني وقت فكيكي اگر جينا تشي زيدتر بنا شيتر بجي نكيمي وي يعني يا بيبي منطقي اولى وخوات شي باش ببينه وحمود شي خرابك منطقي آبوي أفج دبستانا آبوي يعني نها مثلا دبيجي والله PKK پارتی کی کردستانی لیکن PKK خورد بیشتر پارتی کی کردستانی में مگلو پارتی کی کردستانی اگر پارتی کی کردستانی بانا و همو گلیم باکر 20 مليون هنا 20 مليون افشکنگی دیه افشکنگی ده جبری دا مزراندنا PKK شی ج 75 ده ام بیش تفکر PKK ایدئولوژیک بشیش 75 ده دست پیکریه و رسمی به ریخستنی به فعلی به ج 78 دست پیکری جوش چه و حتی روزا ایرو PKK نت کاری نیوی کرد ترکیه قزنج بکه نیو پنجی 10 مليون حوالی PKK بن دهندره باکوری کردستانی ده یعنی اگر ویجی بکرانه میجر سرکفتن حساب بکرا ویجی نکریه توایی کردی روجاوای کردستانی نبی حوالی PKK آواز بری از حوالی PKK بوم از حوالی PKK کردی روجاوا نه حوالی PKK من بس 100,000 وقت مهنه بده 1000 کسی تولی PKK بونو دبش PKK بردانه زبیر ایدار وانا نابینه PKK شی وانا نابینه یعنی اوانا کینه چما دبش PKK بردان جبر چه همو خاینن همو آجان میتینه همو برزانین همو پراش برزانی دستینن اف کسی کو دبش PKK بردان همو کسین کردین خراب بون اگر کردین خرابن دیمکی دنوا PKK شی خراب بون وقتی بری خدان PKK شی خراب بون PKK نت کاری نل الباشور کردستان جی نت کاری چند کریگرتی وانی باشور کردستان ده یعنی جنا کوکیند نابرا یکیتی و پارتی و گوران و اف حرکت این کردا استفاده دکه فایده دکه بس PKK تجاری نبی پارتی کی کردستانی نبی ادعا هي تئوریک هي حولدان هي لی امبیجن بسرکت نه بسر نکت دما کو درشمه سرخابون و آزادی جی بلند کر بسر نکت و دنما کو نهاد بیجو کمارا دموکراتیک و جمهوریت دموکراتیک بسر نکت PKK به هزاران سرکرده‌ی خو و اندام خو و شروان خو خواری وان تصفیه کری هرن آپو برسه آپو بیجه 14,000 کس دندری PKK دهاتی کشن حتی سال 2008 داخویانی آپوی نه من بريس ايدار زبير ايدار دبر بحسابي بك يعني او شوات شيبو بشرنجي شيبو او كونكوجي هاني دندري بك كده يعني حق كرد خاين حق كرد خراب وتصفيات جيب زمشم يعني داخل يعني زبير ايدار وسر كيف اخوي وبيجي جبوك بك كبل بك دبي ديروكا كردا بك كابل جبو بك هل عثمانه دبي بارتي ورخصني كردا حمو پیس بکه زبیر ایدار بسرکت نه اری جیر اللي چپ قاعد خد ناجي هني كل زبیر ایدار اللي چپ قاعد بكون هنا كردن هنا يعني كردن يعني بسيط ولاد باريزن كور ودور ولد مسألة ناشن ناشو بينن يعني همو قلي كردنا هوشم قوسين قرقا زبير بياقا زبير بقر بيوره روني وخوار روني وراس بعاخب كسقولوا يعني كيسر يا خبيشينا يعني تني يعني خالك يدن يعني دبيجه كو يعني همو بارتيين كردا يعني بارتيين محلينا لي PKK سينورا درباسكي بارتيين نراسته ابدعانه راسته پارتی دموکراتی کردستان حوالی و شاقی و باکوری کردستان جی هبون سالین 60 ده سالین 70 ده zaten
شري PKK لهمبري آلا رزگاري دا قدا وكوك وحمو دا أصلي خوده هنا دندري باقوري كردستاني شري لهمبري پارتي دموكرات بو PKK ولوش مرده بيجه بيجي پارتي دموكرات ندشت مورن بهانه يا PKK ديمك پارتي دموكرات لغوري PKK تبا كردو خورد بو لروجا عواشي خورد بو حتى روجا إيروشي خورته يعني PKK نتشوف بك تاني بك والله محلي بو بس تبلي ولو بارتي ديمقراطي كردستاني عراق ويكيتين اجتماعي جابالي وانا بو لهندري سوري تفقروا روجاوای كردستان تفقري تشب خانزيكي يكيتين اجتماع ريدن بارتيا بيش برو خانزيكي يكيتين اجتماع حتى خوا جار جارناجي خوا بشك جيد ديدن منطقه يكيتين اجتماعو جلال طالباني لهمبري ملا مصطفى وفدكي دي باراستن لتدعاكي يكيتين اجتماع تني خوكي بارتيا كي فرض بكر گشتي سران سري كردستاني شكله بارتي ديمقراطي ولا خو فرض نكر خو يعني منطقي ولا بشكل مودرن نزيبو او نبيرو بوچونين برزاني قبول لكن سر شعبه هرن كيف اخونا لغوري روشا خو علي كاريش ما هات امي بكن جبو كردي باكور جبو كردي روجاوا جبو كردي نظام كي دري لولو مداخله كار ولو وكي PKK نفس لسر آلدار ولسر باهوز ولسر نظام كي بجميرن افتنية يعني جزبير عيدار زيدية راب داخوين يكي بده بچكي دوري منطقي PKK انسياتيف ناده يعني برپرسي اخوة ايه شكلي وايه فعلي PKK تشتكي ولا زبير عيدار هاتيش مر بحساب PKK كي PKK بدنا اسكرم PKK شقيسة مودرن شقيسة ديمقراطية هي ونظام شقيسة نظام يعني PKK هم ناس دكنش مسألة يعني نا مسألة دبيجي بارتيين كرد ادعاء كرة ذكرن بيك نداني يعني وادعاء وان شبو يعني اوتونومي بو وهناك دويشن فدراسيون ويشاغد النوطو بينجا دبا خط نيوية يعني ريخسنين كردا بتبايي دقوتن فدراسيون جدما بلا بقولن اوتونوم جدما بلا مصطفى برزاني وحتى مسعود وحتى ايدن حتى جلال طالباني دقوتن اوتونومي خود مختاري روش هاد گواردن بلين كرن فدرالي نگوتن كردستان سر بخو آزاد ويكبوي سوسياليست PKK دنوتو بينجاده او ادعاء هان هل دا گيلو PKK الخدي لادعاء خدركت برز زبير عيدار نا PKK دبيجو كومورا ديمقراطيك خوزيا بأوتونومي خوزيا بفدراسيوني خوزيا بدشتي اوتونومي جي كيمتر يعني PKK انها بحصاتش تكي ديكي هي حلاندن دناوا جواكا ترك ودناوا دولتا ترك آبود بيش آبو اتوازم خزمتا دولتا ترك بك ما قايت نبهيز ما تدقوه قيدة بو ما تدكرده بو دما آبود بيش ام دخوازم خزمتا دولتا ترك بكن ام سينوري في دولت هيد باريزن ام نظام شد باريزن جحمو دعاية خواه اي بري اي كردستان سربقو آزاد ويكبوي سوسياليست جي وگريا PKK حق صاد گوهرتن لتوهينات او بخبخاي كو بنيشتي PKK دجو واخفتني PKK دجو وچيروكي PKK و ايديشن PKK جيرد بشور وروم ومرتال يعني PKK هاد گوهرتن وتنهاد گوهرتن خلقوري PKK بگوهر خو نوجم بك نوجم خو مودرن بك برز بر آيدار يعني تشيجي بحثك زبير من كان خالد ولو نفس عندنا خالك يقولوا بالقيش يدبج دندري PKK دوكي تشكه رخنا ورخنا كرن الجم PKK هي الجم اذا تنا الجم وان بيجي تيوريك يعني تشكي يقولوا دواري براكتيكي تنا ويلا ده باش ازبيش تقبل بكم جمر ارشيفا
کنگرین پککی ji kongreya didwa awil ada mezrandinê deynalîk ji kongreya didwa heta ana belgeyekî ku apo di hundirê kongreyê de xwe rexne kiriye belgeyekî ji min re bîne ku komîteya navendî apo rexne kirî û ev rexne hatiye qebûlkirin û di nava belgeyên kongreyê de hatiye tekeskirin ji min re eşkere bike di zilama û lêkolîne ra bibînim birê Zubêr Eydar tu behsa nûjenî û tu behsa çek dike çek rexne û xwe rexnekirin û nizanim çi ev çi partiya hemdem e û ne eşîrtî ev partiya çepgir ku serokê wê ji heftê û heşta û heta roja îro serokê wê ew serok be ev çi partiye ew partiya eşîra jî wilo nekirine ana apo serokê em ê bêjin PKK dewletekî çêbikirana em bêjin feratan yanî dewletekî çêbikirana û ji heftê û heşta û heta roja îro serokê vê dewlet ew ê dewletekî çi malbana wê di çi halî de bana heqwa se vî serokê hanê wê heqwa se berdewam dike ma tu ji xwe napirsî yanî heqwa sal li ser kursiyê endametiya komîta rêvebera kenekê derra bi îstîqala xwe bike û her rê bide hinekî din berewerin vî karê tê giranbiha şopa te û xebata te berdewam bikin tu ji xwe re bîranînê xwe binivîsîn ji xwe re nizanim tom û cîrî bine ji xwe re li axaftinê serok apo ê kevin veger û lê guhdar arşîfa PKK veger û lê guhdar bikin li xwe veger li xwe yanî hecî hevîr li xwe veger yani navê Zubêr Eydar bi rastî gerek mere wî bike yani çi bêjim hevîrdar Zubêr hevîrdar ev e yani tu wilo kesayetiyekî wekî hevîr yani û hestiyekî rexne di hundirî wî tune ji min re têr behsa rexneyê dike tu diwêre rexneyê apo bike tu diwêre bêj hesa borê ji apo bixwaze heqwa se qurbanî heqwa se kes ji qunaxa damezrandinê heta 10,000 ji bo Kurdistana serbixwe û azad û ev hemû tişt ser û bin bû Komara Demokratîkwer hesab ji apo bixwaz tu diwêre rexneyekî piçîkekî zerre qeder rexne li apo deyn alîkî bi nav di kevana de apo xwedê rexne li Cim'a bike tu diwêre rexne li Cim'a tu diwêre rexne li Ebas bike apo deyn apo li ser rexna deyî Ebas û Cim'a xwediyê çeka rexne û rexnedanê ev Zubêr Eydar e ev di nod û pênca de heta roja îro yani pexpexayê îro pexpexayê êwan salayî tiştê nehatî guherdin porî spî bîye ixtiyar bîye mere mezin dibe mere aqil digire mere bîr dibe mere dinyayê fêm dike ya PKK çi dike yani zemen dem di hundirê PKK de wilo hema qeşagirtî nalive ne guherdin çê nabin ma di kesayetiyê de em ê bêjin yek di destpêka xwe de xwîn germ bû di nava PKK de û ev duruşmeyên PKK wilo pêl û lehî û tîn û germa havîna PKK li me dixist û em li gorî wê diçûn hevalo nizanim çi me digot apo digot sala 10,000 de Kurdistanek serbixwe azad em ê diyarî rojhilata navî bikin 10,000 hat apo çû zindanê Komara Demokratîk û Netewa Demokratîk diyarî mekir diyarî hemû şehîdên serxwebûna azadiyê dikir de were apo rexne bik tu diwêre tiştek ser apo bêje serokê Netewî û serokê Newewî û nizanim çi bi vî kesayetiya hanê tu ti cerîna bi Zubêr Eydar tê bimîne pexpexayê PKK dahola PKK û hevîrdarê PKK tê bimîne hevîrê PKK ku PKK li tenûra ev hevîrê hane li tenûra xwex tenûra PKK ku tu nizane yanî tu dizane bi PKK bi çi germ dike ev tenûra hanê êzingê PKK çîne baş e me Zubêr Eydar yani ji bo piçekî kesayetiya wî fêm bikin me wî sala 1995 de dît serdema me TV ew spîkerê ku pê re diaxivî niha li deverê gîdine lê
لزبير أيدر هنا لشونا خوي أو تاسو أو حمامو أو بنيشتو أو مقامه هنا وخمائي يعني كان بنرن هلا زبير أيدار ده سالا 10,000 نه 10,023 10,022 10,020 همه وگرن 10,000 هلا زبير أيدار 10,020 چه دو كم زبير أيدار ده سالا 10,020 ده تماشا بك 14 بی و شوی فرمان کی برپرسیاره کی ردا داعشی کو بینوی داری بله. بینوی داری یک حکومت بغداد که گشتیه یا ده رهبری پدکه باشوره یعنی اول وربون یک فیشک نتقاندن یک برخوادانی که تشتکی وا چینه بو او ملت همی پیشکشی داعشی کرن yani ev karasatan bazın ser milleti medahat u berçavaya 6 sala ne demek ki düre ne demek ki yani o halk ne bira halkı dimen peşçevi halkı ne çağ dravyan çağ roznamavan adgutun küved için dravyan xatavetin araba dravyan evi bin çağ gerilayın heza azadiye yen hepegi xoş çiya berdan betililya çun hava ra وی ملتی او ملت چا یک و مایی کارین خلاص کرن و چا حتی نها هز خلق شنگال الوی داره برخواد ده شخارا پاراستن اکی چکرنه او بی نها ایرو یک و حقی واتونه یک و لازمه بین محکمه کرن نورمال لازمه نها محکمه کی شنگال بی چکرن حساب وی بدن یک و نها ایرو پیمان چکرین لازمه حساب وی تشته بدن yani daha mahkeme ki bu şingale lazıma be çekirin ki bir sedeme ve katliamı ki ve evkir ki ev tiştehaniyani seri vi milleti lazıma ev hem bena mahkeme kirin henge geleki berpersiyarın hevleri ji ve ye Bagdad ji ve mahkeme de bena ceza kirin yani yeku ev hatta iru kelime ki ne gotin vi varide hiç خواه رخ نجی نکرین نه چون پیمانه کی چتکن به اراده گله ودنی دبیجه امی واش وده درخن ام خواه امی وی رنگی یعنی امی دست دانن سر به و تو گوهردن تیدید یعنی دنا برا 1900 و نوت و پنجاده و 10,020 او بخبخای او تشتاه ویره او شکتی نادی گوهردن ها حسابش خلقیت خوازه دویجی کسی کوش شنگالی ولو هشتن جبو داعش دبی حساب بدن ای باش خمناک از بچره کسی ایکو گلیمه ازدی و شنگالی ولو هشتن روبروی داعش برا حساب بدن از به حسابی رم که جم خو حساب ماکینه سدین که لکه خو زبیر ایدار حساب ماکینه سدین که لکه خو ماشینه حسابی جبو گم خوشک به دور باخرن شنگال افشکنگی دبن دستی پکی کلی کم حساب بکن بی پکی که چو قیس چند کچو خورتین شنگالی زارو که وی کیم اولا لبر کرنی چه قیسه زارو بکه زارو کی وان کر چکدار و شاند کامپین خواه شاند انین شر شاند نزانم روژاوا شاند باکور شاند روژلات یعنی اف زارو کین کو پیوستیا وی کیم اولا هانش بو قرنه به بکه لوان ده خودی در که نزارو کی وان بکی چکدارو بکی شروان کاشمر هجماره کی بین بی پکه کچو خوردین جوان شنگاله چو قیس وان کرش چکدار و کشاند شکفتین قندیله و شاند ناوا قصده و شاند ناوا نزانم هپگی و مپگی و تنگی و من چیرو کم پکه او یک تو بحثا حساب دک باش او ها قواسه سال ده سلاداری پکه لور
لشنگالی چند کولان لشنگالی زیده کر چه فابریکه لشنگالی وکر تجمر بیجی پرتنه پره هی تو بحثا حساب خواستنیت که تو بیجی بغداد و ریوبریا پیادی پدکی بغداد و پدک شریکن و دبی برای حساب بخوازن هی خلی سر مانه پککی آتا دچوب حشد شعبی رو دچوب بغدادی رو دناوا پیمان آدهی حوال انت شروان تیل شنگالی معاش خوش بغدادی دستینن معاش خوش ایرانی دستین تیر تو کی درا به حسابش بغدادی بخوازه تی حسابش بغدادی بخوازه تو پراش بغدادی بخوازه تو کریا چکاتیا کل همبری پدکی و همبری گلی میل شنگالی تیب کار آنین تی کریا ویش بغدادی بخوازه تجمرت تحتی حسابش بغدادی بخوازه خوزیا تکاریبونه حسابش بغدادی بخواستانه نپره پره کو معاش چکداری تو شروانی تا کتب حشد شعبی رو و بغدادی رو و بطهرانی رو نوا تنسیقی دیت دجبیشه ریوبریا پدکی و بغدادی گرک ور حسابی خوانم و روش نفافان دو گوتر وند چون کو او بحثا کیشی دک بحثا برفینه دک وند چون کو وند چون کی داری نای بیروان ولی کوبانی زانن و مثلا هانی مجبیر ناکن همو دور گندین کوبانی پککه فالا کر پککش خل کرد ورن هندری باشر پککش خل گلی کوبانی به دهان بسدین گندین دورا کوبانی فالا کر جدا عشرشتن و قال همو خصن هندری باشر و بشتر قال رفيع تقيات شنور در باز کر پککه بو دبی پککه حساب بده عفرین اكو بحثات سرهلدانا همدمه و برخودانا همدمه داوی عفرین دان داگر کرین ترک و کریگرتین داگر کرین ترک دبی کی حسابه دبی پککی هتا حساب بدش بو درباره عفرینه آپوی کو پشتی عفرین داگر کرد بو پشتی عفرین کد بندسته ترکا دبی گره کم حساسیت ترکا برچاوا درواز بگره آپوی تا دبی حساب بده تبخوا وكنكياتا وفان عقوست انت يعني ازد سلا داربم لباشوري كردستاني الحصابش تبخواسم از دعوة لسرت اذاكم لفر لاوروبا لباشوري كردستان از ناهلم نجيته وره وليري نجيتها اگر ازد سلا داربم از خودي برياربم باشوری کردستانی از سبت باشوری کردستانی ببینم حق نلسرتی حق نلسر ریوبریا باشوری کردستانی کوی ای وقت تدهیل درباسی هریما کردستانی بید حق لسروانه دیمکی گرکت نتنی گرکت دحقات ایدی چیرو دجونو گوتنی نل ریو بیریزیل هم بریوان بکه جبر کسنگا خوشتر بدکن دریم کردستانی اشتر بدکن جدیبلاکو حسابشتر دخوازن شتر دوجن ويت بخير هاتي زبير عيدار كاهنك دنش مرتشتين بيبختي ودجون وبيريزي لهم بري ما بك اگر استلور ببینم لباشور کردستانی ببینم براستی حق نلسرتي حق لسر ریوبریا پدکی کو رود دو ای وكيتا پرن براستی يعني حق لسر ریوبریا پدکی و ریوبریا باشور کردستانی کو درفت و دلیو و مجال دنیه وقتا کورن يعني باشور کردستانی به ریو چونا خو گمار بکن ای وقتا گرک نین باشور کردستانی نتنی باکور کردستانی ای وقتا دوی نین قامشلو ای کو بوی بختی هانی يعني دیروکا کردا و روشا کردا و سياستا كردا حقاسا قريش دك حقاسا يعني رش دك وبي بلقاه وبي بنقاه خسكا بلقاه وبنقاه جي حبانا يعني تنا يعني هفيرك يسر هفير يعني تتشويجي باشا اف 1020 كام هرن لقراسي سياسة مدارة زبير ايدار اندامي كوميتيار ريفبرا كجاكي
اندام کمیته ریوبرا کنکی اندام کمیته ریوبرا تنکی که حالا ام بنرن به 2022 ده چوابو زمان جمل وی زلامی هانه يعني جيه خود لفي أنا تقو هرتن تيد چه دبني أنا ام تماشا کن پشت بگر چند ماه حوالا ناگهان آخر سال شهید کرد او جی هدفکی وکی یا حوال اوین بی او کسی هاتی گرفتن کسی کو تلیکش یکو افکار کری کسی که نوی اسماعیل پکره خلق ماماقی انقره یکی کریمیناله دولت ترکیه اوی بخواهی اطراف کریه يعني اطراف كريا هم زانن يعني چه گوتنه چه نگوتيه فلان نبيه او بي او باطراف كد بيجيش مرا هاتا گوتن چون ازش بو وی هات بو يعني پردانم هر تشتوي كرنا هر وي اوای يعني پلان كرنا ركرنا وي دريج بو کو وي حواله شهيد بك بيجيش مرا تلفون كر يا يكو اوي تلفون كر گوت اواش مال درکت از نزدیک مال بیم از آن مال دیدیم از چون من شوپانیه وش مال درکت از چون مدی دمشه سر کولانی از گشم مرق لیدا و ما آخه آماده کرد از براون بچم حولیری ولی بچم چون که اگه بچه حولیری و خلاص به یعنی اوی بی جراحاتیه گوتن نها چند بویر دل چیبین کیش سلیمانیه بخرابی کرد دما دربازی حولیری بی وکی انقریه حولیرش بو و خلاص بونه yani ev bir hingeci işte ne kari bütçe asayişa Süleymaniye ev girt daha destevadı ya yani bu avay itiraf evi hene evi hene evji 2022 sala par ne perkevne sala par جمير يعني يقولوا داخل فرق جداهية دنابرة سليمانية وهوليري سليمانية آكد بن ريفبريا يكتين اشتمان دي وهولير دبن ريفبريا فداكي دي وهولير دك وكي أنقرة وكي بايتخت تركا كوكي لهمبري PKK يعني شي حوالي PKK تشتكي بك ميتا ترك فرحت يعني ويشخر الور الهوليري خبشير ها هات هوليري ها هات أنقرة ريفبريا كردستاني دبيزه از دیسا توازم يعني از دوباره نکم اگر افزلام دبن چی شرطی دبه دبن چی مرجی دبه PKK وروی فرد بکل سروه ور باشوری کردستاني ونوي استقبال بكن وبريس مسعود بارزاني يعني شيروان بارزاني يا مسرور بارزاني يعني كيب جي سرکرداتیا PKK وی کسی هان استقبال بکه پیشوازی بکه و بخوشبینی بجویت بخیر هاتی وی سر سرا وی سر شعبات هاتی أنقرة تنها الأنقرة تنها الهوليري ها هاي تشتهبه اگر افزلام ور هوليري ور پایتخت کردستاني دمكي حقنا السروية حق السر او كسين كو هريم كردستاني بريفة دبه كو درفت ومجال ده اي وكوي اي وكوي كو فوويديت دو قناغا نوتو پنجاده 10,020 10,022 وتخلقها تشويد خلقها بوريد 10,023 وزبير عيدار ديت يعني توربه كي جهويره هي يعني شو بيجم يعني شخصيتنا إرادتنا وزانبون جيتنا خسكا زانبون جي هبانا يعني أنا هنا كسان بإرادنا اللي زاننا دما دا آخبن ببلغة دا آخبن بمنطق دا آخبن يعني هنا كسهان جي تو وكوا نافكره وبلكي تلدجي تبجي ليدما بترد آخب ببلغة بمنطق بهوربيني بزانستي بزلالي تتكار قوتني تتكار اسلوبي بي قبول بك نه می بیشن ناوروکا آخفتناوی اسلوبی بی تقبول بکن کب شوه کیزا لب و هیدی و به نافره دا آخبه تتكار قبول بكي أفجل جميش قاتناي يعني نا عيني بخبخان
پخپخانه PKK 1995 aynı او پخپخانه کو شکلی وی هاتی گوهردن اختیار بویه لی مجی او مجیه رح او رحه PKK جی هات گوهردن او نهات گوهردن PKK چه هات گوهردن شکلی جی هات گوهردن يعني آرمانجي خو تشتي خو استراتيجي خو كذا تشتي خو گوهرد لی اوانا نهين گوهردن چما نهين گوهردن يمك چيروك ندوزا كرد و كردستانيه نه نتويه يعني PKK نماند بيجي جداهية هري مثلا سر حمود تشتيده كو PKK ريخستنا كي نتويه او اخافتني زبير عيدار ده نوتو پنجاده يو چون نها PKK ريخستنا كي نتويه آرمانجين PKK آرمانجين نتوينه استراتيجية PKK نتويه PKK دخوازر خوالی سريع ديمقراطيك لسر شنغالي كردك لوكي دري هبه وهر لسر فرض به شارت سريع برسگريك روجلاتا ناوي نئے كردا اي عربا اي تركا اي فارسا اي نظام اليمن شارت لأفغانستان شارت سريعوي فكروا بيرو بوچونه آپون يعني بفي منطقي هاني بفي ولو خباور كرنا هاني كو ريخستنا كي ولو هما فرا بك وداوي وجوان فري خو باور بك تفكير كي ببي رنگي پخپخانه ببي رنگي جوي لازمه پخپخانه وكي زبير عيدار كو هما تشتا وكي كاسيته دوباره بكن بيكو ولو تيخن يعني بيوان وقابانا منطق مجي رخنه دنيا لكره قبل كرن يعني PKK چه ضرر و زیان گیان دوزا کرد چه فایده گیان دوزا کرد تنه جمان ضرر و زیان تنه تم فایده تم قزنجه تم سرکفتنه ولگوری آخافتنه سرکفتنه و زافر PKK دو سرخبون و دو ادبیات PKK ده اف سالا فیناله یو اف سالا زافره وگرن گرک نها PKK 509 کردستان رزگار بکرانا حق واسه قربانی چون ها و زبير عيدار انا زعلم حياة چه درجه زبير عيدار زاروك كويد نافا ارگكي ده هبو یا نا نافا يپگي ده هبو یا نا هپگي اب چه PKK يعني زبير عيدار روشك زندان ديتي انا يعني از نازكم دمال الى زانا وخطيب دجله كاتن حبسه زبير ربيع دناوا PKK ده چند شهیدن وی نزدیک اجمال ماتاوی هنه از ویان زانم برایی وی خوشکاوی زاریه برایی وی زاریه خوشکاوی متکاوی خاتی کاوی زاریه خاتی کو متکاوی آپی وی خالی وی زاریه آپو خالی وی دره مال ماتاوی ده دناوا PKK ده کا يعني رصيدي وي چیه كدي ويش انا از ما امز رخنا PKK كم من PKK ده كم زيده كار كريه متكامل 10 ساله لشي ماي آپی می شهید کتی مالباتا ما کوچمان ام دناوا PKK ده بون آپو منازگه جمعه منازگه حمو سرکردین PKK يعني كداوي مالباتا هاني نازگه يعني ام حمو دناوا چی رو كده بون چی زبير عيدار دناوا مسئله ده هي حتى ولو بفي درجه هاني ولو بخوا خوش و شیرین دبینه که توربه هویر به هویردار زبير هویردار يعني ناوي انجام اوه هویردار يعني زبير هویردار ان نزبير عيدار يعني بفي منطقه هاني انجر ابناv يعني براكتيكا وي دو دیار کرن کو ابناv لایق نه از دخوازن براستی زبير عيدار به سیاست مدار به نویسکار به روشنبیر به جه خدا گره خودی هلوس به خودی شخصیه به کار به رخنه بکه جسارت الجمعی هبه یعنی PKK وی نکری به با او $1000 کو 1000 اوروی که به چخیش او معاشه دوی PKK وی نکری به انا ایم PKK می نکری اختیم دوست PKK حواله PKK ما وکی پرنسیب وکی اخلاق بدنا PKK ده روش کی جوجا يعني دناوا PKK ده
للسوري مت معاش نستندي ام هاتن فيدر دمكي كرد لروج تي في او جي تشد معبوش ما دفش مسألة بردا يعني اف كسيكو بكيكي معاش ددوان ومعاش دبيشن بلا 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 انا خوزياج مالا خديري بكيكي او حنفي او تشيرت بيجن او كاني لسر زبير ايدار بقري برا شش مه بي معاش به زبير ايدار شش مه معاش يخش بكيكي نسينه كالاز من زبير ايدار و او بخبخاني هام بيانا ودناوا دستي بكيكي دي وكي هبير بيانا مشي فرصة حتى مجارك إذن دناوا خير وخوشية ده بمينن سلاف ژیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, dibêjim ji pirsan netirsin.